bir jigit kelse işke albay koydunuz ele, tuurabı? Azыр эми ошол жигитти көрсөңүз, Кыргыздын туусун желбиретип, барбаган республикасы жок экен. Укмуш каны бар. Ал убакта баягы бардык баягы жагдай ишинде болуп туруп калганда, өзү негизде жакшыртай албай койгон. Көрдүңбү жана? Шеф, азыр талантын көрсөңүз, укмуш, башында 3 катар калпак, жанында телехранитель. Койсоң, мингени Нубира деген машина. Укмуш кадырап соңоюп кетти, шеф. Азыр эми кандай болуп калды эми? Жалоотка келип калган экен, сурандым мен. Бизде концерт болуп атты элем, Баке. Барып бир ырдап бербесеңиз болбойт деп. Азыр келип калдыбы бу жерге? Оду ителе болуп да уят. Азыр уят болобуз, кантип? Эми жакшы бир эмет кой, мына өзү деле келип калды ошо. Келип калдыбы өзү? Келип калды ошо. Кантип кайсы бетиңиз менен карайсыз? Жанда телехранитель көрсөңүз укмуш эми семиздигин. Телехранитель да барбы? Ой, телехранителин көрсөңүз эми. Урбайбаны. Мына Баке. Баке келиң. Ассаламу алейкум. Телехранитель. Салам алейкум. Учрашпайт ошойт бул. Ал учрашпайт ал. Кандай жакшысыңарбы, тырышсыңарбы? Иштеп атасыңарбы? Жакшысыңарбы? Кандай? Жаштар келип атабы, жаштар? Эми жаштар келип атат, баягына кичине тура эмес, баягы иш кылып койгон экенбиз. Эми кечирим сурайбыз, Тазим этип. Тамас сыйлабасты. Эми Монус жаман кайпсук го. Эми Баке, атайын келип калыпсыз. Мындай барган көргөн жерлерден дегенде айтканча, ырдаганча олтурсаңыз кандай дейсиз? болду. Кайсылерге бардыңыз, кайсыларды ырдадыңыз, туурабы? Жок, жакында кубатабыз ушул Токтогул өрөөнүнө барды деп уктук. Токтогулга бардык. Токтогулга баягы Кетмен өрөөн деп коет экен, чоң бир 7 күндүк аш той болот дегенден ошол жерге бардык, атаңыз урайын. Барсак эми эл деген ошол жерде. Кыштын күнү бардык да, кыштын күнү. Ой, кар тизеден. Даже тизеден дагы жогору. Эми баягы жерге 85.100 кыргыз үй тигилди. 85.100 кыргыз үй. Эми элди айтпа, 75.100 эл жүрдү. Боз үй көп болду. Боз үй көп болду. Элдин көптүгүнөн билбейм, баягы жер тизеден жогору кар болсо да бырыксып чаңып кетти. Токтогул суу сактагычынан бакалашкалап челектеп апарып чачып атышат баягы жерге. Суу ошентип азайган турбайбы? Чаңчып кетти. Ошондой болду. 7 күн жүрдүк. Анан ырда деп турам. Эми атайым Баке келип калсын деди. Баке дешти. Баке, аеден мен жүрдүм, Маке жүрдү, Токо жүрдү, Абке деп коебуз, Таке жүрдү. Токтогул Сатылгановбу? Жок, Токтомурат Осмоналиев. Комуз эмеспи? Ооба. Ошентип анан баягы эми атайын келип калсыз, эми бир ырдап бербесеңиз болбойт деди. Анан боптур деп анан эми ушунчалык келип калдым эми. Сыйың бар, урматың бар, сен баштап бер деди, анан баштап бердим. Кана ошол жерде калды. Өсүптүр, укмуш, карашы, ойбай. Девеле ырдап түшсөм, элдер шатыратып, колду патыратып чагып эле, гүлдөрдү алып чыгышып эле. Буну сиз ырдап бүтүңүз же башына кайрык болуп атабы? Жок, ырдап бүттүм да, ырдап түшсөм ошентип элдер гүлдөрдү шатыратып берип эле, кол чагып эле. Дагы ырдабасаң болбойт, атайын келгенде эми 1-2 ырдап кет деп суранып ушинтип эле. Эми сурангандан ырдаш керек деп. Анан болуптур дедим эле. Ушинтип сурансаңар анан кантип ырдабайм деп, анан да экинчи ырым баштадым. Эми ырдайт окшойт. Эми ырдайт болуш керек. Ошол жерде төккөн жериңизден бир жакшынакай угалчы. Девеле ырдап түшсөм, баягы жерде шатыратып, колду патыратып чагып атышат, гүлдөрдү берип атат. Анан кое тургула десем болбойт. Жок, сиз келдиңиз, дагы бир ырдап бериң деди. Боптур деп анан үчүнчүсүн ырдап бердим. Эми ырдайт, эми. Ырдай бериң. Девеле бүтсөм, элдер патыратып, шатыратып, колдорду чагып. Баке. Жерин айтып атабыз да. Сонун ырдап. Ой, таза суранып иткизбады ошентип. Муну тумардан катарынан үчөөнү тагып алыпсыз бул. Бул эми баягы комузга, өзүмө, эми көзгө жакын адамбыз. Көз тийип кетпесин деп илип койдук. Азыр эми начар болуп атат. Кийин Кудай кааласа буга бир акча болуп калса түлкү илип коеюн деп атам. Андан кийин да көбүрөөк акча таап калсак төөнүн терисин илем Кудай кааласа. Тиги губернатор мэрлер концертке келсин деп демократ акын боло баштаган окшойт, Ошондой болуп атат. Эми Баке, мындай кылалычы. Ошко барыптыр деп уктук.
El ukmuş kabul alıptır. Oy oşqa vardım, Melis Mirzakmatov özü tosup aldı. Ne koydu? Aytın Alan katı gene özü bir tosup bake, aldı, o kabinetine hep girip sıyla urmattap, bir jakşırdap berbeseňiz bolboýt. Muna Bake Oşto'dagı bir çoň toy mareke olup dat dediler. Boptur da onan Oştukça tök berdim da lan. Ay azamat gelir. Güýden çykyp ketdi atqa. Saktasın soğuk közlerden am, sadagam Oştoy jermiyem. Sulaymanam, pirimem goldosun, jojuruk batır elimiyem. Oştoy şarıma göz deyip edet, göz dikene gayrılıp koysam bu. Dep tölpet Oy var. azamat bake. Ya Sukkan yok mu? Ya uyat de bunu karasan kişine nemenin diyalektik atıp koydu. Şef. Ya ada bir tüzür taş geldi. Har bir şey düşünktü bolsun için özün tilinde de otpayba. Men de tögöre. Joş şef özünün tilinde. Yeme bake. Anamda çet mamleketlerge bardı deyuktuk. Kıtayga barıptırsız go. Oy Kıtayga vardım. Ha. Samolyot menen uçup bardım Kıtayga. Ha. Bargamda oşo bir şaharda meri var eken Kunjun Pak degen. Kunjun Pak öz tosu aldınan. Ala meni meymançılap narakta Junkun Pak bar eken al gelip. Baya Kunjun Pak maga çay bergenden Junkun Pak gelip ek o kutluktaşıp kuş gelip sizde hem göp tildi bilem de men Kıtayça tildi bilem. Alan oşenti olan Kunjun Pak meni sıylap konsert kapardı. Ha ne benim Junkun Pak'ın hem telegrantileri oňar emes. Kıtayda jaman el köp turbaý bu. Saklaga çıkıp öyle at karayın dep karasam öyle 2,5 milyar TL. Oo. 1 milyardımda turistler okşaydı. Oo 2,5 milyar TL oturuptur. Bak yani ırtap koşup dep kütüp. Ana boptur da ana ırtap et bana. Alacakta Bakü deyilken ne de aytat eken. Ben kiyen deydik. Bak yine o. Alan boptur da ana Kıtaysa tok bilen Kunjun Pak anan oşen surandı. Anan ırtap turgan gezim. Şing şang pika çing çang Bruce Lee. Kim tang chi ko pun chang Jet Li. Wai ta ba kala kala jai no go shin shaka kong gon jok. Wai ta ba kala kala jai no go he shin shaka kong gon jok. Kon shan shi ke bin shin sha wu lin. Ye shin shan shi ke kong chang Brandon lin. Ôi tô bố khá là chạy nó ho hi gang có con chồng ôi tô bố khá là chạy nó ho hi gang có con chồng gang có con chồng Bake azamat. Bake. Apa, uşentken koyşa eken. Jo negizi bayağı kişinin emesi olsa kayrıkları Kırgızça okşaydı eken. Okşap ketет ken. Ben bayağı Kıtaylar dile biz okşap neme kılışattı. Oytoba degen Kıtayça. Ova. Var eken da. Olar kolçap tasa urmattap sıylaşmadı. Aram bake. Ha. Bu başınızdaki Kırgız'ın jelegin go düşündük. Ha. Arka canındagısı Rusya'nın jelegi değil mi ya? Hanım ne Oy tavaldı? benim Rusya'ya vardım da çakırttı da Putin. Putin çakırdı. Putin çakırttı. Putin özü çakırttı o. Özü çakırttı Putin. Ha. Alan ey Bakı gelmesen bolboyt dedi. Bayağı men Iskölge bir bardım ile bayağı. Bakü deyilken ne deydi eken Putin? Men Borya'da oçtu. Oraya da yürü. Akar döndü. Apkegile. Alan bayağı yerde hem koy Putin özü çakırttı atsa. Kadir var ko özkönde seçilmez mi? Kızmasları koyuken bunu iyi. Mana. Приятный ырчы болып кетті. Gördünüz mü? Putin'e vardım da. Varsam o Iskölge bir gelgende. Nemen ırdagan eken bayağı. Kaysile Canışbek Koçkort'un ırı var ko. Talantlı süygönder. Talantlı süygönder'in esmini beğendi degen. Medvedev daha jürüp durmuş yok. Görmeyeyim ki. Medved biz nasıl da çay taşıp sürdük. Putin cümşe attı. Medved Türk o şey ayttım mı o yaş bala kim dese Medved dedi. Alan jakşı kem dedim jakşı. Alan o şömelen bayan
talantlı süygöndөрдүн эсиндемин деген ыры бар. Баке Боря dedi ушуну мындай которуп туруп ырдап бере аласызбы dedi. Мен сразу эле котором дедим, сен ырдап берсең кандай кыргызчасы. Буркурап боздой бербес сезимдерим, Аха. базардан кайтып калган кезим менен. Аха. Багаласын багалабаса башка бирөө, баркымды билгендердин эсинден Ана ушуну Путинге ырдап берди. Не грусти, не плачь, моя душа, я уже ушел с базара. Кто-нибудь ценит, кто не ценит, кто знает мой авторитет, кто знает мой авторитет, он знает, кто я. Кто-нибудь ценит, кто не ценит, кто знает мой авторитет, кто знает мой авторитет, он знает, кто я. Укмуш сөзгө сөз которуп тур да. Баягы жерде ырдап бердим эле Путин аябай сүйүнүп, кол чаап. Медведев көк чайдан алып кетеді Путин. Анан көк чайдан урдук, баягы жерде мен аябай сыйлап. Şimdi gül berip atıştı bu şeyde dağı. Анан баягы жерде укмуш сыйлады. Кремльге алып кирди. Владимир Ильичтин эски сөөгүн, анан жаңы сөөгүн көрсөттү мага. Владимир Ильичтин сөөгү көп экен да. Анан ошо менен мен ураза сыйлап бир жерге алып келди. Посольство окшойт, по-моему. Ошо жерге алып келип, ураза сыйлап, урматтап, азамат баке деп тууну чокума сайып, дайым ушундай болгун деп, мага департ кылып туруп, бир жалгыз самолетко салып берди. Самолетто бекер келдим. Бекер. Жүктөрдүн арасында былкылдап жаман жумшак келет экенсиң. Департ менен келген. Департ менен. Сыйлып алып келсин. Аябай сыйлады. Ошентип эле бир маалда көзүм ачсам Баткенге түшүп калды. Көзүм илинип кетти. Москва Баткен уччу эмес эле о кандай? Жо баягы Москвадан учкан самолет ошо Баткенге Прямо Баткенге түшөт экен. Көзүм ачсам эле өрүк зар. Я Алла дедим, кандай болду десем, Баткенге келдиңиз деп эле мэрлер тосуп алып комузду берди. Мунун аферисиге окшойт. Ушу менен анан кийин Баткенге келип калдык. Баткенде эмне кылабыз дедим, десем айтышты. Эми Баке ушунчалык келип калыпсыз эми. Баки дешеп экен. Баки дешет экен. Баки деди, бир төгүп бербесеңиз болбойт деди. Баткенче. Анан Баткенче анан болупту деп анан төкпөсөң алар капы болот да. Коем атайын келгенден кийин деп анан Баткенче төгүп берди менен. Кайрыгы жакшы. Ушинтип атам да. Элдер муңкуюу турушат, Өрүк сарга Баткенге барган эдем. Берем, диалект менен. Өрүктөрүн Баткендин терген эдем. Шонда чыгып алдымдан чырайлуу кыз. Сорум катып сүйлөй албай келген эдем. Шо болду, шо боюнча шо кызды көрбөдүм. Кечки байткай болуп ятып калган сартусам сапашка башта калып кетти. Булук мужаркын депти. Баткенге bir 3 gün жүрүп эле Баткенче үйрөнүп калсын. Аяттагылар йомон ичет экен деби. Бере берди, кечки байткай болуп ятып калып, сартусам сапашка башта жок да. Түшүнбөй калып. Кечке мал мас болуп жатып калды иче берип. Эртең турса сапашкасы башында калып кетипти. Ошондой. Ошо алар ошону айтышат экен да. Кечки байткай болуп жатып калып, сартусам сапашка башта калып кетти. Баткенге барыпсыз. Эми ар жак Өзбекстан жакын. Аяка деле киргендирсиз. Баткенге барсам, ошо чек-арада мен эми Жалал-Абадка кетейин деп келе айтсам, Шерали Журайып туруптур көчөдө. Талаада. Койду. Эмне болду десе, бу Бакы деген бу капыз кеп калыптыр деди.
Hapız dedi üstüne atınızdı. Hapız dedi, bilmem. Şu Özbek'te de bayağı Hapız. ildik yıllarda hırda bayağı eski bayağı nukra hırdaganlarda hapız. Hapız Hapız dedi. dedi. Bu biz yakta ne oldu dedim. Şu yürütmez dedim. Ha bu dedi. Şu dedim. Ne bakmıyorum size? Hırdaganı kelgen dedim. Ay yaxşı bu biz şaka biz tamam ötmeyiz mi dedi. Ötemem dedim çok hırselerim. Ne ötmeyerken ben. Ama o şu ben şelalime Özbekistan'a girip gittim. Ama şu Özbekistan'a varganda emayette bu kalpak bulmaydı yani ötmeyerken. Şart topunu ver dedim. Reketimge. Dayar eken Barcan gördünüz mü? Hayırga kirgenden keyin maşinda kılatı kesen dağı. Maşin arkasından vurup koyar kesen. Maşin vurup koyar. Anan şelale aytdı. Geldi dedi, baktıyam dedi, o kep kapsız, biz yaka kep kapsız dedim. Endi dedi, biz haligi küşlük tökkenlerden aslında dedi, biz tökelmeyiz dedi. Siz özünüz tökin dedi. Özbekistan'a kep kapsız bana. Ha bu oldu dedim. Abu dedi. Ha bu dedi, o. Şu dedim. Hayır, ha bu dedi, şu dedim. Ne demek dedi? Aşı dedim. Tulayet Ya koyun dedi. Ne demek on tas dedi. Ha şu geldi uzun temen dedim. Irda Irda verdin yana. Ha? Bu tarelka. Ne için akine tarelkanı? Herkese oğuz kat keterdi. Vibrasyon. O da yana aşağı keterdi. O da kansa yeterdi da. Özbekler bile. Aşı bile hemen başladık. Ya. How? Saçini nege hav sarıkka boyaysan saçini nege hav kürenge boyaysan saçini nege kürenge boyaysan saçını nege kürenge boyaysan canım bugün tar köçengde yalnız kaldım. Canım bugün tar köçengde yalnız kaldım. Markınızın haber. Bunun çaçın kara sarıga gürenge boyayacağız. Men kelemen suzağdan gül keterip uzağdan. 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 Taşının karavusudan, gözünün çaravsudan. Taşının karavusudan, gözünün çaravsudan. Kızını erge ver. Kutulup belavsudan, kızın yerge ver. Kutulup belavsudan, kutulup belavsudan, kutulup belavsudan. Bu dünyaya kemepsiz, vay bizde varını yemepsiz. Bu dünyaya kemepsiz, vay bizde varını yemepsiz. Bu dünyaya kemepsiz, bizde varını yemepsiz. Sizde de var. Bizde varını yemepsiz. Bizde varını yemepsiz. Hey! Hey! Hey, tagarada sagara degeni kalıp gitti. Hazır niye toplu oldu? Bak oldu. Ayağını kim ırdaydı? Ha kettin yürü nime kılasan?